Ja radim, vlada se. Znaš, nisam primijetio krčnog crca. Znaš, ovako, malo gore. Ovim webcam sam uzao, jer te driver ne valjam, sjebam Nemoj u se ništa CD, pitati, samo morao je uzmi skin da driver 42 megabajta, sinter. Mislim, ja šta to znači izbih na to? Šta ste sinoć? Da mogu... Preko sinoć. 2 sata treba. Pa jel sad zima, ba? Štini mopega, tako? Ovdje više. Evo te ovdje. Može ba, znaš šta bo... Znaš kako je muzika, dobra? Zarijevi je više. Sam ga kopira na hard disk i rename ga u MPEG. Kontaš i otvorit će ga bez ikakvih problema. To je njegov diplomatski dan. Zarijevi, to. Al zubje. Nemam pojma. Nije Spotify. Šta ti ba radiš? Snimam film. Što? Šta je? Ništa, gledam koliko je sati. Džeč? Hoću staviti kameru pa. Na objektiv. Nisam svirao čovječe 2 godine. Gdje mi je gitara, nisam... Ja sam za burek tražio, šta ja za burek, bar sinus, kako se da cijelo. Da, Bošlo, evo sad ja je sad krenuo, to dođe. Znači, al zubi, evo ga tu je. Gdje mi je ovaj bio vrebaš, hoću doći? Aha, gdje je doći?
Dobre. Just the mood. Got you in a handy cam to my hand. Čuo sam gladan, je gluci. Znaš ti onaj vic u ratu kad je u Sarajevu onaj glad, bilo. Čovjek došao, umirio da skapava od gladi. I došao kuca na vrata nekog i otvori čovjek ono... Šta si trebao, Jarane? Jarane, ništa nisam jeo 3 dana, ti vjerujem. Boga moraš nešto pojest, makar nazove. Dobre, Šta bi ti rekao? šta će reći, ono pravi zimni nam. Sad ću ovo ostaviti snimat, samo kako pravi zimni. Ovo ne skroz okej izgleda. Mislim, ovaj prostor je takav što god da staviš izgleda okej. Ja, ovo socijalizmu napravljeno s tom, što god ovdje da staviš da izgleda respektivno. Možda da to ispune. Nemam pojma. Pa ja to samo neki inspiriram napraviti cijelo. A mada, ne sam se propadano. Gdje ćete vi? Ja stavljam na suđevu. Ma jebote su.
Ćao, čao. Evo, Keno već radite. Super, Radio, evo sam čestitam. Može neko skloniti ovu jaknu samo? Tu, s tog Andreja. Ćao, ja. Ne. Kontaž? Ja. Treba ovdje nešto stati sad. Možemo ga zalijepiti. Ko što smo jelo da stakla. Može. To je skroz neočljivo. Šta? Neočljivo je to. Dobro, fajn, pa vidiš da se snima. Kako se posljava? Gdje pa vam ništa? Fino
I snimaš vamo, samo ovaj bio da. Snima novo, šta je? Pa ja sam Sve- snimao čitav. Snimam, pa evo snimio sam sve. Bio naš man čitav zid. Nije bio čitav, jebo, bio atak i rak, nije se ništa vidjelo više. Ni sad se ne vidi sve. Pa fatalno. Pa evo, fač. Snimam. Kako sad se... Ovaj zlog pravo, pa... Vidjelo se samo ovo, ne? Ga je neko trznuo ili nešto bio. Ja, sve što ima, cenografije ili gusa. Nema šta, samo ne treba uopće dolaziti u taj problem. Mislim. Ništa nam nije neophodno. Dobre, uspjeli smo razbiti prostor, sad smo već dobili nešto. Sad to već ima... Šta je ovo sigurno za sjesti? Ne, Gdje vam je robijaš? Robija, koji? Znate koji je osnovno? Sebi je. Just came to dinner. Moraj, šta ti je to? Ne, nemoj toga. Pa nisam tebi ni rekla ti da ko će skinuti. Zašto smiješ? Sad ću razbaviti. Malo. Jedan. One. Death for the evening's game and my people announce the shades of shush. Embrace the local brothers who struck the whole of the night of deadly rush. Such love that kept us awake until the morning came. And put them on in the God shape for our sake of sense when in fact somebody's watching. Who came crashing down the tag and sign no over. Sex us with dialogue. Just see the love in my eyes. In my eyes, so let newspapers, you reveal secrets, man, get papers full of sweet with new deal haters. Gangs and dealers got loose some chicks, I read, but I read some of my as well, motherfucking fat. To get ahead of a boss inside your car. Although the low survival, stop and shot, I got. Far from attention to self-stands, took on the spot.
Watch yourself, save your ass. Što pazite? Šta je s opremom to? Pa jebim te, ja te jebim. Ajde, ajde.
Ne, ono je okej da se postavi na web. Znaš, ali sad za nešto treba dati original. Sad, pošto svaka ima jedan cilj super, ali ne treba da bude veliki, opet tu sad, nas tri smo tu, ne smije ništa biti kuće, nema šanse da se nešto desi. Kad ti je znaš šta, ne moramo sad, Treba mu bere. Malo, što je malo? Što je malo? Koga bi mogli? Pa evo njih. Što još njih? Hajde, daj čistačice. Pa ja. Možete samo malo. Samo kažete šta vi mislite o ovom što će ja se održava. U kameru. Evo dopalno sad. Možeš malo sad. Mi pojma nemamo, ne znamo ni šta se dešava, ni... Ja se ne razim uopšte u to. Evo da vam kažem, znači, mladi i kreativni ljudi Zenice, eto su se dogovorili, sastali su se da večeras održe urbani spektakl. A to je fino. To je Šta vi mislite o tome? pouka za omladinu, eto, to ništa, i treba tako nešto se održaje, da omladina malo dođe sebi, da ne bude, da ne krene lošim putem. Hoćete li doći pogledati malo? Ma sad smo mi bili dole. Dobro, program još nije krenuo, kako vam se ovo čini? Ma fino, super. Super, ne bi bolje. Okej, dobro. Samo nastavite tako omladno. Krenite pravim putem, nemojte samo da lutati u pogrešno nešto. Pogrešno, jes. Hvala. Prijatno. I Senjak, još ti moram reći, vidiš, tu su ovi čistačice, ali nisu mogli naći ovi odgovorni ljude, kompetentni, koji bi nam nešto rekao vis-a-vis ovog urbanog spektakla. Dobro. Ali nema veze. To je to. Jo, jesam ja, sad ću, pa. Dobrodošli, welcome you all. Samo. Najviše. Bosnian drums in a Bosnian mind. Bosnian drums in a Bosnian mind. Bosnian drums in a Bosnian mind. Bosnian drums in a Bosnian mind.
kind of public, but it's good. It's good that people love the music, people love to dance, people love to move. Yo, we got you all together now. Come on now, come on now. Really bum, yes. Really bum, yes. I got my style, so around you now. I got my style, so around you now. I got my style, I got my style, so I got my style, so around me. It's a two, and I'm not coming. There's a two, and I'm running out coming. There's a two, and I'm running out temper. There's a two, and I'm running out temper. There's a river chain, there's a river come, there's a river flow, there's a river now. Dottor si diciamo come da, qualcuno trova dare pesa, le primo public school. Bravo, zanimljivo je bilo da postojan je bio presuđena Lige plesna grupa Zaberaka, zato se nam treba prostor ovdje, nekih 3 metra, tu će biti prostor za plesnu grupu Zaberaka, a nakon toga ide promocija linije Torčeva. Molim vas još jednom, na plesna grupa Zaberaka zbiji oko 15 članova, molim vas zato trebate i prostor.
Brošuru sam dobio, a ovo ne znam. Jebujete. Eto pa ti vidiš. Šutio se u manekije sada. Vidjet ćeš i... Manekije. Nije ovo za mene, bit ću ja manekije. A pazi da, a? Faci, ja. Aj, faca vlada. Faca. Vestić. Još nisam sam. Nećemo sad nazvati u riječ proslavku, s koje strane nego ćemo raditi iznao dizanje nekog svetla, sklopa, društva na veći. A alternativni, imaginarni alternativni institut u saradnji sa Florim Vladom i u saradnji sa Gagarao, će pokušati dalje da uradi ovakve slične projekte, možda mnogo veće, možda mnogo verbalnije su zavisi s vremena u kojem će se sami nekako. Nek si rekao. Ti ne mogu se prepoznat čovječ. Da te snimim. Ne snima. Šta ćemo snimati? Kako si ti li? Dobro, Što se fotaš? boli me stoma. Što te boli Pa stoma? ne znam. Ti sjela što li? Ja sam onu picu je. Samo to cijeli dan. Ma ne idem ja inače. Mam ja sandviče, šta ću? A neću, hvala. Šta ćemo sad? Što ga ti otiši? Aj, jebse, ne mogu zajebavat. Daj, Senja, pusti me. Mogu me zajebavat, ću što god ja hoću. I nosi u kameru od mene, odmah. Emir, hoćeš ti? Emir! Ja govorim. Haj sad. Haj. Malo žena. Ja sam umorna i prljava. Mogu pokazati svoje prljave ruke. Hajde. Ja vidiš. Ovo fine. Ja sam imaš divne nokte. Od ovi golači da snimam.
Evo se snima. Aha. Ha? Kondor na stepenicama, neko ga je razmetao i ono bacio. Daj, nemoj zezati. I znaš koji je problem kamermana? Zašto mu se ruka ukočio ranije? Užasno je to. Neko je bacio kondom na stepenice. Mislim, nije to za tu. To je za neke ljepše stvari. Pa dobro, možda si htjela da vidi kako izgleda iznutra. Hoćete vas?